appointment la. Mara ni late shemla appointment yakhona bedohla. Hawu mara imali uyayifuna mara si. Uyayifuna uyayishaya makeup. Yo, bekamuhle nje mngani wami. Ntweni. Ngibonile mara angayinde kakhulu. Nyamuhla ngifuna kwenda kakhulu. Sesindoba muhle ngidlula yena nje. Ngida ubona sisi. Ufuna bani? Ngifuna umfana lapha mangifika ngifuna umake sure nje singiba muhle. Nami ngithoda ubalekisa kungebafana ntobo. Sengifuna umsha. Uyabalekisa ore basonzethe? Na ngithi batomangala ngithi. Bamanga ukuthi ngimuhle noma? Yebo mama. Okay. I can't wait. Yeah, no. And I can feel it nje kuthi uyabona uyayishaya. Uyayifila ngithi. Yebo ngiyayifila yo. Yebo. Ngifule book lamalanga so. Ufule booked? Yebo. Yo sesivele funa salo wenda ngama appointment. Nigeria kunama client shem. Nigeria. Uyafly uyobenda le. Yebo. Labashadako nabende emaphansi. Bonke nje labo bayinda amafilming. Lama horror movie. Ne. Mahora. Yebo. Njengangibe ihora mina. A few minutes later. Angiphelele nje. Awungeke.